Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rirareba abantu bafite ibinyabiziga aribyo bita imiduga. Iri tangazo rirabareba mwese kubera ko ibiciro bya esase byatangiye kugabanuka, aho uno munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 esase yagabanutseho 20%. Bivuze ngo esase yavuyeho ibiceri 35 by'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga yuko esase itangiye kugabanuka, nimba bitangiye kumanuka gutya no kuvuga ngo mu kwezi gutaha 2025 mu kwezi kwa munani mu kwa 9 esase zaba imaze gusubira hasi rwose, zaba yarasubiye kuri cya giciro cyayo 665 niko yakoraga, ubwo yazamusigagura 888. Murabizi ko ariho esase igeze. Iyi ni icamake y'amakuru rero. Kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ukore kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kubabwira uburyo ki esase yagabanutse, nanone nkababwira uburyo ki izi modoka zikoresha amashanyarazi nazo zatangiye kwiyongera mu mujyi wa Kigali. Murabizi umukire ku isi witwa Elon Musk yasohoye izindi modoka nshyashya, nazo ndaza kuzibabwiraho, ariko ntago ndi butinde, reka mbanze mere kwigabanyuka ry'ibiciro hano mu gihugu cy'u Rwanda. No kuvuga ngo esase yagabanutse, ariko ntabwo yagabanutseho amafaranga menshi. Bivuze ngo abantu mukoresha esase mazutu mwebwe ibiciro byanyu byatangiye kugabanuka. None ndagaruka ku mazi yitwa Nile, nayo yari yageze ku 1,100, ubu ngubu yasubiye ku mafaranga 1,000. Kuri ji yitwa Yembe yari igeze ku mafaranga 200, nayo yasubiye ku 1,000. Mwumve yuko noneho ubwo ibiciro bitangiye kugabanuka, n'amafaranga agenda agabanuka, ngira ngo murabyumva mu mpande zitandukanye z'umujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Aho hantu hose ibiciro byatangiye gukurikizwa bya esase. No kuvuga ngo ahandi ntago birahagera, ariko bivuze yuko bigiye kuhagera rwose mu minsi mikenya. Muraba mushyizwe igorora. Bano mukurikiranye Kidasamura TV, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. None turagaruka ku ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali, aho biteye abantu benshi impungenge cyangwa imbogamizi, aho wikubita mu kabande ugasanga batonze umurongo baruzuye kubera ibura ry'amazi. Bivuga yuko umwaka wa 2026 amazi azaba ari menshi, ariko impamvu amazi ari kubura, ikigo gishinzwe amazi WASAC cyatangaje yuko amazi arahari, ahubwo nago ari menshi kubera ko amasoko yatangiye gukama bakuragaho ano mazi. Bivuze yuko aya masoko arimo agenda kama. Batanze nk'urugero nk'umugezi wa Nyabugogo, aho Nyabarongo, uvuye Nyabugogo umanuka za Nyabarongo, mutagira ngo mvuze Nyabarongo ya Bugesera, ariko nabwo byose ni kimwe. Uzagende urungurukemo uzatubona yuko nayo iri gukama, mu gihe hano muri Nyabarongo harimo imiyoboro igemurira amasoko wagiye atandukanye, ariho WASAC ibasha gukura amazi ikatunganya kugira ngo abaturage bayabone. Bivuze yuko rero amazi yatangiye kubura mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi bakomeje guhangayika bavuga ngo kuvoma amazi yo mu kabande bimaze kubatera indwara, ibicurane, amagripe, ndetse bizabatera na za infection. Bivuga yuko mituweli zigiye gutangira gukora akazi kazo. Ndaje mbabwire n'itangazo rijyanye n'ama mituweli, uburyo cyazajya akoreshwa. Bivuga yuko ibyo ndaza kubigaruka, ariko banze basobanuye ko iki kibazo cy'amazi WASAC yabyanzute kugira ngo namwe muri mu ngo mwabuze amazi mumenye ngo WASAC bimeze bite, ese iri kubateganyiriza iki. WASAC hari ahandi hantu irimo ishaka gukura amazi mwo ku kwezi kwa munani rwose muzaba mushyizwe igorora, ku buryo amazi mu mujyi wa Kigali azaba ari menshi cyane. Ariko ahantu hakunzwe kumvikana ko habuze amazi no kuvuga ngo ni mu turere dutatu, Gasabo na Nyarugenge. No kuvuga ngo ariko ahandi hose amazi arahari nk'uko bikwiye, ahubwo mu mujyi wa Kigali bakoresha amazi menshi birenze ayo abandi bajya bakoresha. Noneho agace kibasiwe kuburamo amazi Masaka, Sonatube, Kabeza, Rwandegisi na hano Masoro, Fonegisi 19, 15. Bivuga yuko ku Muhima, Nyarugenge yose ifite amazi makenya, ukagenda no mu Nkunda Mahoro, ubwo tugeze Nyabugogo naho amazi ni makenya, tukazamuka tukagera ahantu hitwa Mbugangari. Mbugangari ni mu karere ka Rubavu, aho naho amazi yatangiye kubura. Mbugangari abo abatahazi nzahaba
tuzabatembereza muharebe. Ndetse no kuvuga ngo dushyira umusozo kw'aya makuru yacu, WASAC yatangaje yuko ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani amazi mu mujyi wa Kigali azaba ari yose amazi, ntabwo muzongera kugira ikibazo cy'amazi, amarobine yanyu azajya ahoramo amazi kubera ko nituva mwino mpeshyi tuzahita tubona amazi. Murakoze cyane, Imana ibaho ubuzima buzira umuze. Nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura. Uno munsi ni ku cyumweru, mba ngomba kubaragiza Imana kugira ngo ibandindire, Imana ibahe ubuzima buzira umuze kandi Imana ibarinde. Wewe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, naho utarayikora kora subscribe, ndetse Imana ikomeze ibandindire, bashyire mu biganza byayo umwuka muhumeka ube ari mwiza, amafunguro muri buryo ari bubategurire abe adahumanye, kugira ngo ariko Imana ikomeze ibandindire ibakomeze.